akka bakka gaarii si geettuuf kan aarsaa kafalaa turte ati jabaa namaati. Namoota baay'ee biyya Arabaa keessatti ilmaan ofii gatee ilmaan isaanii Arabni guddisaa jirti fudhattee zubaalaa keessa. Kanaaf asumaan ulfaadhu sin jechuu barbaada. Ammallee qubanuu qabaadhu achii to'adhu amma nurra situ sagalee ati bilbiltuuftu isi gartee hamileta nama isiin beeynerra nama isii garteetiin amma itti bilbilee jajjabeessurra sihii bilbiltee fi yeroo ta'a gartee mucaa kee dubbistee mucaa kee kolfisiifsantuyyuu raahaa qalbii tahaa jechuudha. Mucaa sanii fi isinleedha jechuudha. Sababni isaa mucaa guddisaa jirti waan ta'eef yoo mucaan suni abbaa kiyya jedhee boo'e tasgabbiin argattu. Kanaaf akka kaanu gootummoo abdii qabnaa. Yeroo tokko atis yeroo fudhadhuuti rabbiin biyya sanii isin haa baasu akka biyya sanii baatan ta'a jechuu barbaada. Fi amaanillah. Ayyesh. Guys, hundi keessanuu galatooma warri giftii nuu kennaa turtan warri taaptaap gochaa turtan warri kompliinkii gochaa turtan galatoomadha. Ulfaadhaadha hundi keessanuu dhugaa rabbi jechisiniin qabu. Rabbi jechisin jaaladha. Rabbi hamtuu afaan kennaan baasanii warri hamtuu afaan isin baatellee warri keerii afaan isin baatellee akkuma tokkotti isin ilaala. Maaliif jennaan namni tokko akkuma asaafiin baanu bakka ho'isii qabaatu yookaan si jaalatu yookaan iddoo namummaa ho'isii qabaatu malee sin qeequ yoo qe'in illee hin jiraanne namni kun beektaa likkiin dhufu qeeqamuun bareedaadha. Gisee tokko tokko akka ati dhaabbattee deemtuuf utubaa wayii akka ati godhattuuf akka ati morka wayiitiin bakka gaarii geettuuf si fayyada isii galee. Ani kana hubadhe qeeqa keessa jabinni akka namaa dhufu baay'ee hubadhe hin beekan. Malee sila akka miidiyaa kana waggaa 4 dura qeeqamaa turreen miidiyaa kana tas dhufuu miti. Addunyaa kanarra hin jiru ture. Garuu akkasii miti. Miidiyaan qeeqamuu si jabeessa. Garuu gizee baay'ate takka ammoo wanna ni dhoongore takkattiin gizee ajandaan akka malee baay'atee akka wal fakkaataa yaadni wal fakkaataan kun burqaa ture tokko gadi ba'ee dhugaa jiru haasa'uu qaba ture. Garuu baay'atee namni dhugaa gara dhugaatti siqee siigalee wal dhalaa deeme bakka san hin dogongore ana dogongore. Maali jennaan miidiyaa kana keessa laalte xiqqoo irraa waa deddeebisuun bareedaadha jedhee amana. Deebisuu dhabuun baay'ee waan namni deebisuuni namni akka galaxatti hubatu baay'ee galaana qileetti fuudhee taree jira nama baay'ee namoota mana jaalatanii jechuudha. Callisuun wanti sun dhugaa se'an kaa waan namni haasa'u namni miidiyaa irraa lafuma ribu maakee haasa'u sun dhugaa waan itti fakkaateef dhiibbaa wayii godheera. Haa ta'u kana walitti dachaanaa guys amma biyya keenya biyya lammaffaatu kuuraa qaba waan ta'eef wanyi asiin jeeqaadha. Xiqqoon illee boqonnaa na barbaachisa. Walitti dachaana boqonnee sammuu nagayaatti ilmoon teennallee waliin xiqqoo haasa'annee jajjabeessinee daddagachiifnee walitti dachaanaa isin jaaladhaa isin kabajaa nagaannaa tura. Oni kana TikTok irratti maalin bu'aa kaasi? Guys, tap godha hundi keessan tap godha. Tap guys, tap. Ring light miti an fayyadamtu ati ija keetiif. Ring light fayyadamtamu maalin an fayyadamtu? Ring light dha garuu ofirraa achi garagalchu. Ani ma ijana dokumnani weno kiya godhadhe achi gubbaa godheerta. Intina akkasin godhinka fuula gamasi galabbate. Achuma garachiyo. Achitti galabbatu. Ija keetiif bareeda kaa'e gisee si garagale ija si dhukkubsa. Anu akkasin ijaan arguu dadhabee na dhukkubaa ture. Naanis na dhukkubaa ture isaafii. Kana wannoo manastirii godhattee tiri namni ifaa aynaan maaminaamin jaayisi shakkurra akkam gootaa ifaa galabbatta. Ifaan garasitti ifaa asillee isa wajjin achi ilaalta duuka deemta.
silla walilaaltan nafu achi jira amma garuu nafu achi bakka san jira Ridwan Adam congratulations anta ilmi ke diaspora te waan jimaan ergine walin qabana nu qabati diga ergine biro waan jimaan achi jira la tap shi guys tap Allahu taimigi eegganna akka fudhanne ilaali akkam fudhanne kun laastii keenya akkam fudhanne tap screen goona share godha wayyi asliko okay hiriyaa kiyya tokko ilmi isaa diaspora asi axaabatu sugar daddy ene godanya no walini አዳምጪ መጀመሪያ እሺ ቁም ነገር ነው ኢትዮ ኤርትራ ላይ ለሀገራችን አብረን ነው ዋጋ የከፈልነው እሱ ማለት ነው ኦኬ እዛ እሱ ለሀገር ብዙ ስለ ቢያፍ ወሬገመ ከፍለችው ነው ማሪፍ አማጆ ብዙ ለሀገሩ ዋጋ ከፍሏል እሺ ለሀገሩ ብዙ ዋጋ ስለከፈለው በዛ ምክንያት ልጁ ወደ ካናዳ ሄደ ኦኬ አሁን ልጁ ዲያስፖራ ነው እሱ ጓደኛዬ ነው በስማ እና በወር ዶላር ስለሚገባለት አሁን ሹገር ዳዲ ሆኗል እሱ ላጣብሽ እኔ እንዴት ነው እኔ እንዴት ታስበኝ ነው እኔ ፍቅር ያሸንፋል ተብርኮ ሰው ልጅ እኮ ፍቅር ያሸንፋል ገባ ዶላር ምናምን አይደለም ፍቅር ነው የሚያሸንፈው የሰው ልጅ ፍቅር ነው ሹገር ዳዲ ላጣብስሽ ምን ማለት ነው ግን ታውቃለሽ ጓደኛዬ እኮ ነው የጓደኛክ ልጅ ነው እሱ ጓደኛዬ ነው የሱ ልጅ ደግሞ ካናዳ ሄደ ከዛ እሱ ዳያስፖራ ሆነ ልጁ ነው ዲያስፖራ እሱ ምን ነው እሱ ስደተኛ ነው ከኔ ከደጋ ነው እዚህ ያለው ልጁ ነው የሆነው ዲያስፖራ ልጁ ነው የሆነው አዎ ኦኬ በቃ እናስብበታለን አዎ አስቢበትና እንትን በይ ደግሞ ትናንትና ነው ሄደ ብዙም አልቆየም እኮ ገና እና ታዲያ ለነገ ተስፋ ነው ኦኬ ለነገ ተስፋ ነው በዚህ እድሜ አሁን እሱ 25 አመቱ ነው እና ልሸጠኝ ነው አስሊ ልሸጠኝ ነው ልሸጥሽ አይደለም ሂስትሪ ልንገርሽ ነው ጆሮሽ ውስጥ ይሄዳል ጉረፊ ሀዘኑ ይበር እሺ ነማ የሮጅ አልቀባቲፍ ኡምሪ ጥቃን ኢልሚሳ ዲያስፖራ ተይ ባልጅነት እድሜው ልጁ ዲያስፖራ የሆነ ጓደኛዬ ነው ለማለት ፈልጌ ነው እሱ 25 አመቱ ነው ሶ ላይክ ጓደኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም ነው ብዙ ነገር አብራችሁ ያያችሁት ነው ሶ አንተ ደግሞ እኔ እንደ እህትህም ይሄ እድል እንዳያመልጥሽ ነው ልጅህም እንደ ብዙ ነገርም እንደ ወገንክ ሶ እንዳያመልጠኝ እየነገርከኝ ነው ለኔ ሌላ ሰው ከምሰጥ ለኔ እየሰጠኝ ነው ይላታይሽ እንደውም ፎቶ ቆይ የታል እንደጋጣም የራሱን ፎቶ እንዳያወጣ አስሊ ላላ ይሄው ነው ልጁ ይሄ ነው አረ በጣም ትንሽ እኮ ነው አረ በእናትህ አባትየው ደግሞ ይሄ ነው እኔ እናታ እንዴ ትላንትና ነው የሄደው ትላንትና ነው ሄደው ቅድማ እንትን ቅድማ ጥበሳ ተመዝገቢ ለማለት ፈልጌ ነው አሁን ገባሽ ኦኬ እየመዘገብክ ነው ኦንላይን ላይ አንተ ኦኬ አራት ቤት ካለው በየአራት ሀገራቶች ውስጥ ደግሞ ብዙ ካምፓኒዎች ካለው እመዘገባለሁ አይሻልም ይሻላል በቃ መልካም ቀን ይሁንልሽ እኔ እናት ነገ እንገናኛለን እሺ ደውልሽ ቴክስት ያደርግልሻለሁ በውስጥ በቃ እሺ ውሸት አይደለም ደግሞ እውነትን ነው ሊመጣ ነው ከምር ነው ዌልካም ኦኬ በቃ ስልኬን አስቀምጥላለሁ እሺ የዱባይ ነው የኢትዮጵያ ነው ደስ ያለህን የተመቸህ የዱባይ በቃ ፒስ በቃ ባይ
እንገናኛለን። ኧረ እንገናኛለን። ነገ እንትን ስልክህን አስቀምጥልኝ ወይን አስቀምጥልሃለሁ። የዱባዩን አስቀምጥልን ነው እንገናኛለን። ለምን እኔ ስልክ እዛ ከገባ አይሰራም። አንቺ የዱባይ አስቀምጪልኝ፣ እኔ ከዛ ከኤርፖርት አንዱን ለምኜ እዛ ውስጥ ምሰራ እደውልልሻለሁ። እንደዛ እኮ ነው። በቃ ዋትስአፕ ምናምን ስላለ እዛ ጋር እንትን ካረክ በኋላ እንደዛ እኮ ነው የሚሆነው። እዛ አንዱን ለምኛ አንድ እዛ ሰራተኛ ኤርፖርት ሰራተኛን ለመናል፣ እደውልልሻል። እንደዛ እኮ ነው የሚደረገው። ዶሪ ምንም አታስብ። በቃ እሺ፣ ባይ 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 ባይ። Abo gurbaan ilma diyaaspoora biyya alaatti qabu kummaa giiftii kan reechistaan asuma jala taa'ee kolfanuuti akkatti beera hunda kadhannaafi kalbi. Masriin saamee qatti qabne Ridwaan. Gabbaa'ee saala fi meesii ilaalama. Cinqii keessaniif. Kanaadaa deemtee. Kanaadaa deeme warri Kanaadaa deema si maddaa firoo fi mufiroo. Qaame. Daqiiqaa 10 tafe. ካናዳዎች እዚህ ስራ አላችሁ? ሜወር ካናዳ ላ ኮንሶ ከመሬታ አንቺ ከን ቲክቶክ ከ በርኬዝ ጎረጎረ እንደበ አፕላይ ነማንተ ወርዶ አደበ ማለ ሃራዋት ይሮ asli oromo nanu